Congress Party Thawhlehni somni palia in thlang turin nga event a hlo mek lain MPCC extended meeting in office bearers tur pathum te ming apombak chu tuma ming pelut anom lo. Higher and Technical Education Minister Dr. Thawhlehni and Supreme Court in Mizoram Sarkar thu nolma se Council of Ministers to come in Rahman na alo siam to chu Sarkar ngaidan alani rengti Zonet ashil. Jibay ule tu na CHANCHIN Kim Changzokin Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Thawhlehni somni palia anin thlang turin nga event a hlo mek lain MPCC extended meeting in office bearers tur pathum te ming apombak chu tuma ming pelut an omlo kumsang ni som pakwa somni pahni chunga MPCC president chu pulal than hola anile dona treasurer ni lai puh lian sai lova chu vice president a chovin treasurer ra puzodin tluanga alut chho thung don ani heng office bearers tur pathum te hian MPCC election chairman pu Albert Lalthamwan at nena an ming an pelut ngala nomination thelu thei hun top vo in tlai thleng khan ming pelut dang anom lawa wangin office bearers post pathum te hi thlanangai don talawani MPCC in thlang tur hian nga event hlo hle a an vice president ni thin puarla zirlian chuni kum lama party danga alu awangin vice president tura rin kai ming pali vel langzinga pu PC zoram sangliana pulal sota pujon ro twang lian le puzodin twang ate po antelani heti lai hian MPCC OB meeting chuan an party kai shwai zel turin pulal than hola an rin tok thuan lo pas to a hemi pya lama pulal than hola chu party president ni thun zom tur le vice president le treasurer po athunei na arwat an lo phal sak to a MPCC OB meeting thuang hian pulal than hola hian vice president tan puh lian sai lo le treasurer tan puzodin thuanga MLA te hi arwata hei hi vo ina aizola thukhom MPCC extended meeting hian apom puyani hetianga office bearer tur te chu ngai lova ti chian ani ta hian Thawhlehni somni palia MPCC shwai tu thar thlan na nei tura chuan executive member tur mi pa som nga le meichia som anwa in mi som ruk thlan chwa ani dona MPCC executive member tur hian ming pelut som kwa pakhat an omani. Higher and Technical Education Minister Dr. Thawhlehni Mizorama Kwata Technical Course zirtur thlan na dan chungchanga Supreme Court in Mizoram Sarkar ngen na nolma se Councils of Ministers to come in Rahman na alo siam to chu Sarkar ngai dan alani rengti Zonet ashil zona changin Dr. Thawhlehni chuan Category 1 na chakma te tel tura High Court in thutluk na asiam Mizoram Sarkar in Supreme Court a athen le chu Supreme Court in nolma se Sarkar chu adin na ngaya alading renga Thawhlehni riata Council of Ministers to come in the Mizoram section of Candidates for Higher Technical Courses Rules 2016 chungchanga hedan hwaya Mizoram Kwata a Category 1 Deal thei indigenous people ti chu zo ethnic bak Mizorama indigenous people anom lawa wangin zo ethnic pualata na da remti ani chu aladang lam lova Sarkar chu angai dana nget takin aladinga thuthar aomdon ani chuan Council of Ministers to come in ala real tur thwasoi Dr. Thawhlehni chuan he thutlok na chungchanga hian Sarkar na thokte nunga Sarkar chu ading zel dona thutlok na engpo siamani in anta na thalo tura chuan Sarkarin a chanzel dona MNF party chu ramle namta na thatura chuan din na nget tak nei ani awangin an thuan thlak ve mai ngai lo ti asoi Mizoram Kwata a technical course shang zirtur thlan na dan Mizoram selection of candidates for higher technical courses rules a chakma te category 2 da anni awangin chakma students union to High Court a anzwal kawa High Court hian chakma te hi Constitution Scheduled Tribes Order 1915 nwaya tribal ve tho anni awang le tribal theu kara in thliar shan na siam chu dan kalani ti in chakma te hi category 1 na anom ve tho turani ati a hei hi Mizoram Sarkar chuan Supreme Court a akhing le ta Supreme Court hian Mizoram Sarkar thuthlen hi nimin khan a hnolani tuna village council term kumnga ni mek chu potoi ani do nemti soithei alani lawa zirchian mek ani ti LED minister pukela rinlian ana soi zonet zona changin pukela rinlian hian village council chungchanga dan thar siam tumani thwasoya aduang tu tur drafting committee dinin an zirchiang meka VC te thunei na sangjok pek thei dan turte panchayati raj nen kai kopa VC thunei na sangjok pek thei ani MT te zirchian mekani a state danga panchayati raj
March kalphung zir chiang tu study team po in an report to Nimin Khan drafting committee nena an thelu toti asoi. The Mizoram Village Council Act 2019 duang tu drafting committee hian VC me chatita na seat house sak ani dan po an enfiatel ti LED minister hian asoi. Village Council term kum thum ni thin chu kum sang hi som pali November thla assembly thu khomin kum nga ni turina pasa engemo harsat na wanga VC term po sei atul po in thlasom pariat IRA po sei lo tur ti ani. Prism Party in Chief Minister Puzoram Thanga Chungchanga Thuchwa an siam thua MNF Thalai Shrai tu te Prism Party pisa a Kalin Kilomdan an zot fia hemi nuwa Thuchwa an siama MNF Thalai te hian Prism Party hian Thuchwa den khong tak siamin Chief Minister Puzoram Thanga Thubel chian dol lo mangin an beya lungin tan mai mabak angin an chwa ani an ti a finfiana om lova Prism Party pu na chu an ngai thu tak le ti an soi MNYF fian Chief Minister Puzoram Thangan a minister le MLA te zalen na zau tak apenia soin sarkar kal to te ngai to chuan hetiang taka an kut phwar lo minister le MLA an om shatur an om lawani an ti a Chief Minister Puzoram Thangan ramakai shwaidan chu chwana man ti thuan soi. Chief Minister Puzoram Thangan ruwa mga intodel tura man lang na tura karkalta Thawhlehni Khan atyak enge moza ta lo thleng ti asoi. Chu wangin adik lo phun palam poma adik athange ni identify ngai tuna chuan kan muta hey Mandi Khan Masa Khan Thawhlehni alo khenga ni lai ni ai sang thum vel chu hardening ti turin achia khakan hun chana ni chun exam ei nei te ngoro the legend sing kan ron ti thei to bakta to isho te chu kan monia katini. Horticulture Department in Nimina Best Horticulture State Award 2019 andon anlom na a Chief Minister hian an sarkar masak khan ruwa manga malak na hi lo boy pui to ma se an hlo chama khamituma an hlo cham na chan kha scientist ten achian la siam thiam lo wangani ti asoi. Ti yo ka soyagin yam twin bambuchi minister minti china ma se failed bambuchi minister kan koi ma ka chwa pui tak tak theilo amasa khan katia achan jo chi siam thiam an tlat achi pa ngai chu kum som ngat na ma ba ta maru ta ma chumi kan ba te si ti su culture in a tha siam ro katia World Bamboo Congress siam thiam in ti su culture a protocol to ria katia tu ma del here World Bamboo Congress jail me kadi to siam thiam an Open company Belgium ami so nan siam thiam chuan so atiu peramitia kavazo ta lo thiam zona juven an ne ka so it's not the failure of the politician, it's the failure of the scientist katiani can fail the scientist will fail. Mizorama dan lova khodin somni chuang a oma hehi sarkar tan harsana siam tu ani awangin ati dop dan tur dap mekani Local Administration Department Minister Pukelarin Lianan Zonet Ashildanin khothar din belin mamo tam tak an nei zela wangin sarkar tan insen na ani a state dang le ramdang ramrin naya khodin te chu ramdang mi te tan lu na rem chang siam na ani awangin dan lova khodin te ti top dan tur sarkarin angai to mekani hetianga dan lova khodin te hi district level steering committee te zir chiang turashat tir an ni a vi sitin po an huam chung theu en fia turashat tir an ni to ti LED minister hian asoi voin chanu hera khan ser chipa electric department noya in hlofa pakhat chu ana thona electric current in aman hlum vanduana tokta hi puram kin lava se na tia ko kumsomli palimi new ser chip venglaya chengani a tun nai wa surna sa awanga ser chip chan mari venga leimin na bula electric ban tluan siama electric department ta thok tu mi pakodang tenen na an tholain bana alon chu current kal thutin amana ser chip damdo in panpui ni ma se chan thei ani talawani puramkin lavahi electric department da emara thok mi ai kal nia thudona ni a anupuile afate pathum akal sanani
Kumin January le June Thawhlehni khan Mizorama dengue natna vei mi som hu chwa anito dengue natna do thla anti dengue month Pwala Health Department in com an bot saya tarlan ani danin dengue natna hi kumsang ni som phani khan Mizorama shatran ani a kumsang ni som paruk khan he natna vei mu chwa hi tamberin zanga somria tan tlinga kumina rin hlel mi za somli paruk thisen endik zinga som chu aveiti finfia anni a dengue natna shiat ani atangin thi pui an lo Lawani anti dengue month Pwala in com bot sai man pui tu Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiam Sang Chuan tun ma anat na shat ngai lo ten Mizoram aron thleng ve mek ti asoya Health Department lama thok tu te po an na to dan te herrema anin twai thar zel atulani ati Dr. Thiam Sang hian Mizoram Healthcare Scheme to company Rai Lawin Sarkarin Changtlung Zok ka kalpui ani theinan ma alati asoya kumin October thla a chuan he scheme hi mipui ten an thor theinan pe man tumani thwasoi income hi Health Service Director Dr. Lalchum Nunga nakai shwaya NHM Director Dr. Eric Zomoyan thwasoi bok Information Minister Pulerwat Kiman Mizote El Palautura ngai ten zirna sangzoka Mizote Chobel anzen puita ka wangin nam anga tranlak tharangaya ni ati tugina aizol kanan veng khotlang shwai tu tenen anin komna Information Minister hian technical entrance exam ate Mizote El Palautura ngai mingdang alang chauta zela Mizote limtaka anrik so lai hian nam angin mian trang na sa hleti shiat ahuna Mizote tan na sa zoka tranlak angai ti asoi khotlang shwai tu tenen anin komzo hian Pulerwat ki ma hian kanan veng thlan mual paltlanga din tharle New Capital Complex Pannakong cheng noi somsari manga siam mek atlo ngalani Prism Party shwai tu te vo ina thukhomin ramri buai chinfel tura sarkar malak dan achak tok lo hle an sha thule sarkar chu chakzoka malatura an du thon soi Prism hian Mizoram thunei na changto zinga ramri chungchanga an malak na mi puiten du khop an lamulo ni inan soya ramria zona thak ten namdang kut na satakin an tuar to a hei hian mi pui changam sarkar Mizoramin amamo zia atilangani anti a sarkar na lo siam to te Keng chunga ramri buaina chingfel tura tharum man antum lo thu Home Minister in a soi chu thilti chinia an ngai lo thu po an soya mani ram hum him chu sarkar ti tur bulpuya ni anti Aizol khopuya lir thei tot lutuk ti zia tura malak dan tur ngai twa tu Coordination Committee on Traffic Management voina Aizol thukhomin lir thei intlan chok dan thar man mek chu thakhat ral ma a thlir let le ni se anti Kong mandan le kong sir mandan zir chianga in kai shwaida dan duan ni se anti a lir thei ti tlem dan vehicle population control rules te duan chin ni se anti bok thut khom na hian in tlan chok dan thar man mekin Aizol khopuya traffic jam atizia omni in traffic police ten an soya AMC in mail thuma bus le maxicab din na tur munma an bot sai tan mek thon soya truck terminal rangva mualami chuan motor lian adol zo to lo wangin adang siambel atul thute soilana ni bok thutkhop na kai shwai tu Home Minister Pulalcham liana chuan traffic jam tizia tura Mizoram Bar Association in rotna an thelu te chu a thei angin sarkarin abu zui don ti asoya AMC Mayor PPC dal ming thanga chuan tax stand le lir thei dang dinna meter sangni zakni somnga pahni point pariata thui an pai then to thwasoya ni Ningani kalta a tlonga tlania shiat pusilal fakzwala kumsomnga pathum mi chu zon chunzom zelani a vo in aniruk na thleng po in mu alani lo pusilal fakzwala hi Central YMA kai shwaina hnuaya YMA branch tanga thok chhuak mitlom ngai ten an zon chunzom zela Central YMA rohman angin vo in khansi muikaya khatla tuikwal south le dorpui branch YMA in anzonga sairang kaya chinga veng hlui le zarkot branch YMA in buichalia armed veng Dorpui veng thar le Ramhlun South Branch YMA in Chonpui din thar le Tuikwal North Branch YMA in Mual Khanga Amt veng South Aizol veng lai le Chatlang Branch YMA in Khamranga te anzongani voin lama tuyakam deuh to awangin luidung mun sang chu tui thiam ten an dapani zona changin Central YMA President Puvanel Rwata chuan naktu khi Mizodana anisari na ani to awangin pusilal fakzwala hi mu lani lawani po in anol puya zon na chu top sanri ani tur thwasoya naktuk lama chuan abika duty tur insiam lovin วิน adu apiang tan tlom nga ya tho chwa thei ani tur thwasoi นิงานิกัลตาอาตลองอัตลานเนียเชียดพุซีเลลฝักซัวละกุมสมงาปะทุมมีจูซอนชุนซอมเซลานีอาเวอร์อินอันนิรุกนัทเทงปออิน Mizote El Palautura ngai ten zirna sangzo ka Mizote El Palautura ngai mingdang alang chauta zela Mizote limtaka anrik so lai hian nam angin mian trang na sa hle ti shiat ahuna Mizote tan na sa zoka tranlak angai ti asoi khotlang shwai tu te vo ina Aizol khopuya lir thei tot lutuk ti zia tutura malak dan tur ngai twa tu Coordination Committee on Traffic Management voina Aizol thukhomin lir thei intlan chok dan thar man mek chu thakhat ral ma a thlir let le ni se anti kong mandan le kong sir mandan zir chianga in kai shwaina hnuaya YMA branch tangchanga thok chhuak mitlom ngai ten an zonga sairang kaya chinga veng hlui le zarkot branch YMA in buichalia armed veng hlui le Central YMA
pusilal fakzuala hi hotoki khotlang po in ngor takin anzong meka visile joint YMA ka ishwain khotlang mi puiten chunjan zomin be puyan thlaka voin khan tuye kam deu to awangin luitnar lama long pasari le luimong bairabi lama long pathum antir chhuaka hemi baka hian mitlom ngai engemuza chu luidunga ke in an fe chhuaka ni hotoki VC member pulal ngai omanhe na tonga Zonet thudon danin zan lama luiwang zonga shui thungkain tlaiwarin longmangin anvil tlaiwar thinani kolusib DC in hotokia mitlom ngai thok chhuak te hi atloa joint YMA shwai tu te hena silpolin pahni le cheng sang ni ahlanani voin khanai zola kholum library celsius degree som ni pariat ani a avo library degree som pakwa point pariat ani hemi chung hian ra millimeter sari asurani naktuk nilai nia chuan kholum library celsius degree som ni pakwa vel avo library degree som pakwa vel ani rinani jingdarli le minute somli pakhata ni chhuakanga tlaida ruk le minute kwa a atlale ang